Di mal dito ke bawah, Brad. Dia lagi dah nak pergi. Kapal. Ayo, okay. Ayo. Up. Adi mo na siya. Ano ko ikan ya? Bukas. Pandul man. Ano? Di masa kuan. Aduh, wis manok oy. Tik. Ano? Okay, ayo. Okay. Morning. Sapa na mo daling gamay oh. Ha? Limukon. Ano? Akan buwan. Matay na anak ni ero ni Aryo no? Di mo? May mga ero diri sa bukid. Mga ero sa siyudad Pulpul. Matbahaw. Si Bugoy ba? Asan na dito? Buwang naman to. Patayin ba yung Bugoy? Nakikita ang kabaw. Kita ang ginamo. Ang kabaw. Buwan puno pa na. Daot na ako. Okay na. Naka yung kabaw di. Kaya mo na nga usa kami kabuan ng pangita ng kabaw ah. Apa mo gidi mo daw? Di mal dito kabaw, Brad. Dia lagi dah nak pergi. Kapal. Ang kabaw oh. Utan man eh. Utan man. Parero na lang. Dalan niya. Ano?
Sa na ikaw. Sige. Oh. Sige. Hop. Mo sige na. Wala, Oh. dali na iba. Dali kay labong. Nagbakiro ta sa kabaw ron. Kibo man kabaw eh, bago maning naungan eh. Amo niya. Palandong gamay bigay mag init ng biyahe ganyan da. Mahapit trabaho. Luya kabawa yun, hapit-hapit yun. Kasi mo, uma. Mau ni ang view dari sa mo ang dapit. Oh. Muning Katmon, Banban City ni. Padung sa Banban City. Hoy. Buya ka ba? Mahapit yun sa mais ay. Yahaya ni mo. Ligid-ligid mo kada. Nang nag-wild ba siya? Okay lang kasi dia. Atay. Klaro ni daw na ay.
giulingan nito. Ni. Kasi ikaw balik uling ito. Ah. Uli pa siya sa lupa. Uli sa lupa. Motor niya. Uy, klaro. Kamu di bawah, ya tuh. Anaknya sudah menghangat. Pero sama lah, deh. Bawa lagi. Bisa sama lah, deh. Apa lagi tidur ya? Betul kenapa? Ini kan. Kadang kan saya mau kelewatan. Air lah. Nag. Itu nasi hendak. Asik, saya tahu. Siapa yang masih mau baca bobot? Orang apa dia? Apa bahasa dia? Buang tuh itu. Jenis apa dia? Kamu tahu itu apa? Nasi bekal deh kemana? Kopas. Sama lebih itu besok kalau bok. Coba yang kamarnya udah keberat sa? Ini tuh keberhasilannya tuh. Ilang cellphone? Por qué no me has tocado? Ya, lucu lah. Langsung mau berada. Coba. Gimana? Ini ke semua iwan dulu. Jangan salah anak. Dodin ada apa sabak? Nek nek rumah itu mana itu? Nek. Naik kan berang. Si usah pakai misok si menina. Anak bisa menina kan? Sa lubuk kami hiling misok. Menina. Sikit dengan